is a plant barrier. It's 24 meters long and 2 meters high. Vi skal plante ca. 107 planter på begge sider af hegnet der. Og det er planter, som er gode til at opsuge forurening fra luften. They have been specifically chosen because of their quality, their air cleaning quality. These plants have a big leaf structure, and actually they are hairy underneath, which capture even more particles. Fra starten af tænkte jeg, at det ikke rigtig ville give mening rent sådan arkitektonisk eller fysisk på pladsen, men det gør det faktisk. When the plants are fully thriving, hopefully, they will be 60 centimeters thick. And these measurements is what's been qualified from Technological Institute to be a decent size of a plant barrier, so that people will be screened if they take a rest behind this screen here. Vi har ikke tænkt os at flytte ud af byen, så alt hvad vi ligesom kan gøre for at luften bliver bedre for os og for vores børn, det synes jeg er super, super fedt. Der manglede noget her. And once again, it was the citizens themselves who took charge of the field in collaboration with the public authorities. De her elever man kan sige, bor jo i bygninger her rundt omkring og er utroligt tæt på, man kan sige, det er jo deres baggård et eller andet sted. Det er deres by, så det er jo rigtig vigtigt for dem, at de både får et forhold til deres by, men at de også er med til at skabe den fremtid, som de er en del af, og også i den by, som de formentlig bliver en del af, stor del af deres liv. Så jeg synes, det er vigtigt, at de kommer ud og får noget jord på hænderne og arbejder.